ngusuze kandi nkwifurije ikaze we mukunzi wacu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye. Biraterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu. Turi mu makuru yacu agiye agezweho cyane cyane hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ijoro ritari ryoroshye ku barwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mirwano ikomeye cyane rero yaje gusiga abatari bakeya baza kuba bagenda bahasiga ubuzima. Tugiye kuba tugenda tugarukaho maginga yangaya cyane cyane dore ko ibitero byongeye kuba bigenda bivugwa hano muri Minembwe. Drone itagira abapilote yongeye kugenda irasa, yarashehe byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Mwibutse ko nago ari uruhande rwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo rufite drone, dore ko n'inyeshyamba za M23 zisigaye zikoresha drone. Ndaza kuba ngenda mvahanga kandi nirekeze ku basirikare ba FDNB ibihumbi 5 ndetse abasirikare bagera kuri 500 bakaba bamaze ko bagenda hamenyekana mu gace bagiye boherezwamo. Kubera iki bakoherejwemo? Mwibutse yuko aba baje basanga ibindi bihumbi bigera kuri 19 byose hamwe bikaba bivuga ko igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo cyaba gifite abasirikare bagera ku bihumbi 29 b'igihugu cy'u Burundi. Byumvikane yuko aba basirikare nyaboneka bavuga ko bagiye gushaka amahoro hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bamaze kuba bagenda baba beshi. Aba kandi bakaba basanga abandi ibihumbi 3500. Aba nabo bakaba binjiriye he hano mu misozi miremire y'Umurenge. Uraza kuba ugenda ubikurikira gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda mvahanga kandi nirekeze hano ku bindi bitero bikomeye cyane mu gace ka Bunamba, cyane cyane aho ngiye kumvikana isasu rivuza ubuhuha. Mu kiganiro cyacu cya mu gitondo twari twaje kuba tugenda tugaruka ku ndege ku munsi w'ejo yaje kuba igenda icana mu mujyi wa Goma. Abantu benshi b'abaturage baza kuba bagenda bagira ubwoba, baravuga ati nyaboneka wabona tugiye kuba tugenda twatakwa, ariko iyi ndege ntiyagira ikiza kuba igenda ikora. Maginga yangaya rero nyaboneka tuvugana iyi ndege ikaba yongeye kuba igenda icano ku kibuga cy'indege cya Goma ndetse n'Igisenyi. Abenshi bakaba bavuga bati ese iyi ndege nono yabashije kuba yavogera imbibi z'u Rwanda ni yahehe? Abantu benshi bari babanje ko bagenda bagira ngo ni indege y'inyeshyamba za M23 cyane cyane, cyangwa se ni indege y'abasirikare ba Kongo, kubera ko ntago rwa mbere yabigeze hano, dore ko mu minsi yashize iyi ndege yagiye ihagera igenda yica abatari bakeya hano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane no mu murwa wa Goma. Ndaza kuba mugenda mvahanga kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Libani yatanze ikirego ku kanama k'umutekano wa Loni ku bitero birenga 100 bya Israeli byagabwe mu gihugu hose ku itariki ya 8 Mata bigahitana abantu barenga 303 barimo abana 30 bakomeje kuba bagenda bakirwa uburenganzira. Byose turaza kuba tugenda tubigaruko gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Ubu tuvugana nari mu Rwanda ari hehe? Byose nivyo tugiye kuba tugenda tubanamo gatanu kuri gatanu. Reka ngusabe nimba ubwa mbere ugeze hano ureba hano handitse ijambo subscribe uri kandi ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Kuyu munsi nibwo hano mu misozi miremire y'Umurenge hongeye kumvikana ibitero. Ni ibitero bikomeye cyane biri kwifashishwamo indege za drone. Yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 hano muri Kivu y'Amajyepfo uheruka kubugendo hatakariza indege za drone ndetse n'indi ndege imwe ya Boeing 257 yaje kuba igenda ihanurwa n'igisirikare cy'Abarundi gifatanyije n'igisirikare cy'Abawazalendo
ubwo izi ndege zagerageza kuba zagenda zikorosinga hano kuri ubu butaka cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba byaraje kuba bigenda bituma rero umwuka urushaho kugenda uba mubi cyane cyane kuri izi mpande zombi, yaba ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 ndetse no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko umunsi kundi abaturage bakomeza kuba bagenda bapfa, nyaboneka abandi bari kwitana ba mwana ku buzima bw'abanyagihugu hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi bigahita bihura n'abasirikare benshi ku ruhande rw'igisirikare cy'abarundi bakomeje kuba bagenda biyongera hano mu mashyamba ndetse na hano mu misozi miremire y'ahangaha muri za Uvira ndetse na za Karehe, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ibi bitero rero byabaye kare, ntabwo harabasha kuba hagenda hatangazwa umubare we w'abaguye muri ibi bitero, ariko ibi bitero bikaba byaguye hano mu izi drone zikaba zarashe hano ku mupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi ari nabyo byaje kuba bigenda bituma bamwe mu baturage bagenda bagira impungenge ku buzima bwabo ndetse n'ubwoba bwinshi ku buzima bwabo. Ibi bigahita bihura nuko rero nyaboneka ubu hano kubidega muri ibidega ndetse na hano muri Mikenge hakomeje kuba hagenda havuka uruntu nyuma y'imirwano ikomeye cyane yo kuba izi ngabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo zagenda zifata aka gace cyane cyane kari mu maboko y'igisirikare cy'inyeshyamba M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikomeje kuba zigenda zihangana n'uyu mutwe w'inyeshyamba za M23. Magingo aya ngaya kandi nyiri hano ku ngabo z'abarundi kuri uyu mugoroba hongeye kugaragara amato ari guca mu kiyaga cya Tanganyika. Aya mato n'ahandi ari kwerekeza ni mu misozi miremire y'Umurenge muri Kivu y'Amajyepfo, nyaboneka ubona ko ibintu bikaze cyane. Izi ngabo 350 zikaba zaraje zisimbura 500, bakaba aba 500 bo baragiye bagera Baraka. Hakaba hitezwa amakuru yuko bashobora kuba bagenda bava Baraka bakaza kuba bagenda berekeza hano muri za Minembwe hose kubasha kuba bagenda barwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 bo batangaza ko zateye ndetse zikanahungabanya ubusugire bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo umutwe wa M23 ukomeza kubugenda uhakana wivuye inyuma. Ibyo ku ruhande rwa leta narwo rugenda rwemeza umunsi ku wundi, kandi ubona ko ari ibirego biba bavuga ko bifite ishingiro. Mvuyanga kandi reka nerekeza hano muri Kabunamba naho isasugiriwe rivuza ubuhuha. Ubu mu gace ka Kiwege ndetse na Busabagwe hakaba hakomeje imirwano ikomeye cyane. Ni imwe mu mirwano yaje kuba igenda itangira hagana ku isaha y'isa 9 z'amanywa, nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya Actualité Sud cyandikira hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kivuga yuko ibitero byabaye byinshi cyane muri aka gace, ariko hakaba hatarabasha kuba hagenda hatangazwa abasirikare muri iyi mirwano. Ariko ku rundi ruhande akaba akomeza ivuga yuko iki kinyamakuru kivuga yuko nyaboneka umutwe w'inyeshyamba za M23 waje kuba uhura n'igihombo gikomeye cyane nyuma yo kugenda uraswaho bikomeye cyane n'izi drone. Ni mu gihe kandi Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ikaba iya hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje gushishikariza abakongomani muri rusange kuba umwe ndetse bakirinda amacakubiri, ubundi bakirinda n'ibyabatanya ahubwo bagaharanira ibyabahuza. Iri ni ijambo ry'umu minisitiri umwe hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yazaga kuba agenda agarukaho ubwo yari ari mu ruhame. Mvuye ahangaha kandi reka mite nihuta cyane, nyaboneka ahangaha ndaza kuba ngenda angaruka kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame uri mu gihugu cya Congo Brazzaville. Nyuma yaho mu gihugu cya Congo Brazzaville habaye amasezerano hagati y'igihugu cy'u Rwanda, hagiye hazamo utubazo tugiye tworoshye ariko tukaza kuba tugenda dukemurwa.
na diplomasi. Ariyo mpamvu perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiye kwifuriza mugenzi we uheruka kwegukana manda yiwe ya gatandatu mu matora y'umukuru w'igihugu hano mu gihugu cya Brazil cyangwa se cya Congo Brazzaville. Ibi bikaba bishimangira umubano ukomeye cyane hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, dore ko atari ubwa mbere iki gihugu kikaba cyarabashije kuba kigenda gisapotinga cyangwa giha ubutaka igihugu cy'u Rwanda mu minsi yagiye ishira, nubwo bivuga ko perezida yaje kuba ashaka kuba yagenda abyivangamo. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame kandi akaba yagize Brazzaville muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho yitabiriye umuhango w'irahira rya perezida w'iki gihugu bita Denis Sassou Nguesso. Kuri iki gicamunsi cyo kuri uyu wa gatandatu nibwo umukuru w'igihugu yageze Brazzaville mbere yo kwakirwa na Minisitiri w'Intebe wa Congo Brazzaville Anthony Corten Makoso. Kuri uyu wa kane itariki ya 16 Mata ni nabwo sosiyete Gwengasa azarahira gukomeza kubuyobora Congo Brazzaville mu mahanga. Azabera umuhango uzabera muri Stade de la Clotilde iherereye muri uyu mujyi wa Kitwe, nyuma yo gutorerwa kuyobora igihugu cye muri manda ya gatanu n'amajwi 98.82 mu matora yabaye mu kwezi gushize. Ubwo Sassou byatangazwaga ko yashizemo yatsinze ari amatora, perezida Paul Kagame ari mubohereje ubutumwa bumushimira anamwifuriza ishya n'ihibwe mu mirimo ye cyangwa se muri manda yeshya. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yabwiye mugenzi we ko Congo ati u Rwanda rwimisha cyane cyane rw'umubano mwiza dufitanye ndetse no gukomeza ku bufatanye bwa hafi bugamije gushyira mu bikorwa ibyihutirwa dusanga no guteza imbere imibereho myiza ndetse n'iterambere ku baturage bigenda bitureba. Iyo ikaba impamvu ikomeye cyane rero izatuma tubasha kuba twagenda tuguma hano kandi dushikamye. Ayo namwe mu magambo ya bamwe mu bayobozi b'igisirikare cya leta ndetse na guverinoma ya leta hano mu gihugu cy'u Rwanda. Reka ngushimire nyaboneka, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba hano handitse ijambo subscribe ugiye urikanda, ubundi tujye tubana 5 kuri 5. Ibitotsi mfite ngo hano muri Karehe mu mujyi ya za Tishunguti ndetse na hano muri za Zilalo hakomeje kuba humvikana ibiturika bikomeye cyane mu ijoro rikeye. Turaza kuba tugenda tugaruka kuwateye kuri ibi biturika cyane cyane, dore ko ari imirwano yamaze umwanya mutoya cyane. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nerekeza hano, nibura abantu 12 bapfuye hano mu kiyaga cya Tanganyika. Bagendaga bajya hehe? Dore ko ubutabazi ukomeje. Byose uraza kuba ugenda ubikurikira hano 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri ya nkongi y'umuriro, nibura arenga miliyoni 200 zikaba zarahiye hano mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi mu mpanuka iheruka kuba igenda ihaba. Iyi mpanuka yatewe n'iki? Byose nahangaha kuri channel yacu uraza kuba ugenda ubikurikira. Turaza kuba tugenda kandi tunagaruka kuri perezida w'u Rwanda Paul Kagame wahaye imbabazi Brigadier General retired muzira guhaga. Byose nahangaha 5 kuri 5. Maginga ya aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo hakaba hakomeje kuvugwa ubwiyongere budasanzwe z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ndetse n'ingabo z'abarundi ku kibuga cy'imirwano, aho bagiye kuba bagenda bahangana n'ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mirwano ikomeye cyane iri kuba igenda ivugwa. Uburundi maginga yangaya bukaba bwamaze kuba bugenda bwohereza ingabo
hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gice cy'imure cyo mu Minembwe. Ingabo zidasanzwe zimaze umwaka urenga zitoreza hano mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari abakomando kabuhariwe bagiye kuba bagenda barwana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakagenda bakirwanirira barwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. kandi aba basirikare kandi bakaba bavuga b'u Burundi, bakaba boherejwe ku butaka bwa Kongo. Iyi shuro igaragaza ko ari ubwato bushya bw'ingabo z'u Burundi bwashyizwe ku uyu mugoroba wo kuyu wa gatatu mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'icyambu cya Rumonge mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Burundi. Ubu bwato bukaba bwatwaraga abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, ndetse bari bafite ibikoresho biremereye cyane. Mwibutse ko no mu ijoro ryo kuwa kabiri aba basirikare bari baje kuba bagenda binjirira ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'ubundi bakoresheje iyi nzira y'ubwato. Ibi byaje gutuma abantu benshi bakomeza ko bagenda bagira impungenge ndetse n'ubwoba bukomeye cyane, aho bavuga bati byanze bikunze ibintu biraza kuba bigenda birushaho kuba bibi. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga, kohereza ingabo muri Kongo byarakomeje mu minsi ishize. Ubu ni uburyo bukurikira ubwo bwavuye mu ngabo muri 2025, nyuma y'uko M23 iteye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane akaba aribwo hatangiye kuba hagenda hiyongera ingabo z'abarundi zikwirakwira hano mu bice by'iburenge. Hagati ya Kanama 2022 n'Ukuboza 2025, abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 29 boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko raporo y'imbere mu gihugu ya Minisiteri y'Umutekano ya Kongo yagiriwe inama yaje kuba igenda ibigaragaza cyane cyane. Kuri ubu abasirikare barimo kunyura mu mujyi wa Baraka uri ku nkombe z'ikiyaga mbere yo kugera ahantu henshi mu turere twa Fizi ndetse na Mwenga, harimo Karenge, Murima, Karinga, Mikenge, Bidegu, ishyamba rya Mukoko ndetse na Runge, nk'uko dukomeza kuba tugenda tubikurikirana 5 bikaba bivuga ko intego ari ukugarura ubuyobozi bwa Minembwe Satere, agace gatuwe n'abaturage b'abanyamurenge kandi karinzwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 na Twirwaneho, dore ko aribo bamaze kuba bagenda bafata utu duce. Ingabo z'u Burundi zirimo kurwana hamwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe nka Wazalendo ishyigikiye cyangwa se urubyiruko rwishyize hamwe ruza kuba rwiyemeza kuba rwagenda rurwanira ubutegetsi buyobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi mu buryo bwo kuba rwagenda bushyiraho ubutegetsi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse no kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nijoro ryakeye haje kuba hagenda haba inama hano mu mujyi wa Uvira. Hakaba hakorewe inama ikomeye cyane yahuje abasirikare bakuru b'imitwe ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bakaba ari abasirikare cyane bazaga kuba bagenda biga ndetse banahuriza hamwe ibibazo bikomeje kuba bigenda biranga iyi ntambara yaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ikomeje kuba igenda ihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Iyi rero ikaba ari inama yahuje abarwanyi b'ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FARDC ndetse na P5, aho biyemeje ko bagiye kuba bagenda barwana urugamba ngo ruri profession, kandi bakirinda kuba bagenda bahohotera abaturage kugira ngo umuturage akomeze kuba agenda yibonamo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuko amakuru akaba avuga ko bagendaga batangaza yuko bigoranye yuko aba baturage bagenda babizera mu gihe baba bariho bagenda babahohotera, kandi dore ko ingabo idashinzwe guhohotera abaturage ahubwo ishinzwe kuba yagenda ibarindira umutekano. Bakaba banatangaza ko ariyo turufu ikomeye cyane bazagenda bakoresha mu buryo bwo kuba babasha kuba bagenda batsinda uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 gukorera neza abaturage, kandi bakagenda babibonamo. Mu yandi makuru kandi agezweho hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru
aturuka hano mu misozi miremire y'Umurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano yongeye gukara hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'Abarundi, aho imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bakomeje kugaba ibitero simusiga ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Amakuru akaba avuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya